Ndagushimiye nkwifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe udahwema kubana n'umuco wacu TV hamwe na radio televiziyo Nuru ya Mashariki turi ku itariki ya 29 z'ukwa 12 2024 tuje mu makuru yacu yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru mugezweho nanjye umushakamba Maurice mfatanije na Sentama umwaka mushya muhire n'abadukurikiye bose bakunda umuco wacu TV ndetse na Nuru ya Mashariki. Umwaka mushya muhire kuri twese mushakamba mwiriwe neza. Yego twiriwe. Yego kandi twiriwe amahoro. Amahoro ni byiza ngira ngo n'abakunzi bacu biriwe neza kuko numva nta gikuba cyacitse. Yego nabo biriwe neza, naje gusanga ari ngombwa guhora tubwira twifuriza abantu umwaka mushya kuko hari abadukurikira basanga adukurikiye ari ubwa mbere. Yego nibyo koko kuko hari umuntu twahoze tuganira ejo ari Canada simuvuge. Yego namubwira ati ndabakurikira cyane reka musohose buriya ariyumva cyane rwose. Ubwo tumwifurije umwaka mushya muhire by'umwihariko kubunane tuzagira special kwifuriza abantu bose umwaka mushya muhire. Abantu bose bagiye baduha commentaire yaba mu gikari ndetse no ku biganiro. Yego reka tujye mu nkuru nziza y'ikosora ngenda yita ikosora intare za Sarambwe zigaragarije FARDC aho berekanye umwe abandi bakagaragaza amagana y'amatekwa. Niko bimeze nuri umwe uvuge ko yari umuhimbano. Yego dupfa kubifata gukuri mushakamba nubwo tutarinjiramo abantu baba bafite inyota y'amakuru ariko nakurikiye ukuntu baberekanye mu byiciro mushakamba. Muberekanaga yavuze ati aba ni aba FARDC, aba ni FDLR, aba ni Wazalendo, aba ugasanga hari ibyiciro byinshi. Yego kandi buri cyiciro ugasanga kigizwe n'abantu benshi ariko icyantangaje yageze kuri FDLR. Yego harimo abana ba 12, harimo abana ba 10 no muri Wazalendo 4 gutyo 12 13 ugasanga koko ni impinja rwose bajyanye ku rugamba. Ariko igitangaje nuko biriya nta na rimwe turumva Amnesty International, nta na rimwe turumva babandi basakuza bavuga bati ababajyana abana bashora abana mu ntambara. Barabo ntibavuga gusa tubwira abantu ko turabigarukaho birambuye ariko tubwira abantu ko nubwo tuvuga amatekwa ntabwo ziri zonyine ibikoresho byo nagahishyi ari igikoresho mushaka. Ase ubundi warebye ikimodoka kirimo? Wabonye ikimodoka cyambaye plaque ya FARDC? Fuso nini cyane. Wabonye imbunda cyane. Ariko hari ibindi nabonye. Yego byanditseho UN. Byashoboka ko hari umuntu wese asuze ko UN hari byahaye SADC. Urebe neza amakarito. Muzi ko UN hari byahaye SADC. Reka tuze kubirebaho byose. Ahubwo tubwira abantu ko dufite izindi ngingo ebyiri nyuma y'iyi ngiyi. Tubwira abakunzi bacu ingingo tugiye kuganiraho tuganira kuba M23 yerekanye abasirikare magana n'ibikoresho by'ihuriro ry'abasirikare ba leta ya Kinshasa FARDC nabo bafatanya. Ikaba yaberekanye n'ibyo bikoresho ikaba yabimuritse uyu munsi. Yego yabimuritse ejo mushakamba. Nejo none ejo kwa gatandatu. Yego none ikindi tureba ni Depite wa Nord Kivu wafashwe yambaye imyenda ya gisirikare cya Uganda. Yego Kongo igira udushya. Arega nta mukongomani ukora ikintu kimwe agiye bafite byinshi. None tuze kuganira kuba Nduhungirehe Minister Rwanda yahaye urw'amenyo FARDC. Yego ngize ingingo turi buganireho tudatinze mushakamba. Cyo kuri ya ngingo ya mbere aho tuvuga ko M23 yerekanye abasirikare benshi ba coalition ya FARDC nabo bafatanya bafashwe ku rugamba ikaba yaberekaniye
ari mbongo n'ibikoresho byinshi. ariko ikindi gitangaje FARDC nayo yasohoye itangazo ivuga ngo yigaruriye ari mbongo. nibyo nanjye nari ngiye kuvugaho, ntibahora bavuga ngo ari bongo bahisubije bahagarutse, ariko se abandi baba baherekanira amateka abandi bakayisubiza gutya. Njye mbisomye mu kanya ngo bafashe ari mbongo. Yewe nibayifate mu nyandiko zabo mu bitabo byabo. Ahangaha urabona ko hari ibikoresho byinshi, abasirikare benshi ngira ngo babahaye n'umwanya wo kwigaragaza, barigaragaza, harimo n'abavuze ngira ngo. Yego, ndumva twakina video bikajyanirana. Tujye kuri video? Yego. Reka nyishake nyishyireho noneho tujyane. Tubabwira ibikoresho bigaragara. Yego. Tubabwira n'ibindi byose, hari ibivugwa mu Kiswahili, mu Gifaransa. Yego. Wabonye ukuntu abakomandinga ba FARDC bakarega gatuza? Uri ngoma nawe arasetsa cyane. Bakayuze kuri Wazalendo asanga ntibabizi, arabaseka ati hamuyuwe. Ati hamuyuwe kumbe. Reka twumve. Yego. Hano hari imodoka yanditseho operasiyo. Yego. Hari imodoka yanditseho operasiyo mu Rubavu no ku muryango. Noneho baragaragaza plaque FARDC 200/07/18. Sinzi niba 200 ari nomero zayo, noneho 7 akaba ari ukwezi bayiherewemo, noneho na 18 ikaba umwaka, simbizi. Birisobanura kuko ni plaque. Ariko ni ikimodoka kinini. Ni ikifuso. Kiragaragara. Nabonye cyanditseho ho. Ngira ngo urakomeza ukine video kuko n'undi nta magambo arimo. Yego. Nabonye ari ho. Tugeze ahantu hari ibikoresho. Yego. Ahantu hari ibikoresho, noneho ubona ko hari akarango ka AFC gatambuka. Gakurikira kari munsi y'imbunda n'amabokisi. Aravuga ngo la FCM 23 présente les éléments de force coalisées du régime de Kinshasa capturés sur le front d'Arimbongo, ainsi que le matériel. Nisikiributi isobanura iyo video ubutumwa iri gutanga. Ati AFC iramurika, iragaragaza abasirikare ba leta, b'ihuriro rya leta, ingabo za leta, ariko ihuriro ko ziriya ngabo zigizwe n'imitwe myinshi, hari abari muri FARDC, hari abawazalendo, hari iki za FDLR, abo bafatanya bose. Noneho bafatiwe ku rugamba rwe ari mbongo. Noneho ikanerekana n'ibikoresho. Yego. Nicyo bavuga ahangaha. Video irimo iragenda, ndimo ndareba ya magambo niyo akiriho. Amagambo yo arakaguma. Yego. Aguma kuri video. Hano harimo ibisasu bimeze nk'ibicuma. Bya bi rocket ndakeka. Bimeze nk'ibicuma rwose. Biturika. Ibibombe. Mushakamba dore hariho amakarito afite ntuza, afite ibintu byitwa ngo UN. Yego. Cartridge zaracitse ntizigaragara neza. Aha hari ibikoresho mushakamba. Uraje ubone imbunda za nuza za 12. Hari ibikoresho dore imbunda. Imbunda nashaka kureba nomero zayo zirancitse. Ubwo bwose ubunani birenze ubunani. Aha. Imbunda yanditseho CDF A KN 1726. Iyi ni imbunda mushaka. Hano hari igikoresho. harenganya uzabitambika imbere.
hano hari igikoresho ni gift ya bonane. hari indi modoka ni imbunda yego ni imbunda imeze nka za RPG arizo ni ama RPG abarambitse ubona za SMG ngeze rero ahantu berekana b'abasirikare aho rwose bafashwe uhareke tuze kumva w'ingoma. Yego ndabona aramutsa wa musirikare uyoboye hariya. Yego atera isaruti. Ariko ubwo Wiringoma ari hamwe na Lawrence Kanyuka. Okay. Nous sommes aujourd'hui le samedi 28 décembre 2024. Ati uyu munsi turi kuwa gatandatu ku itariki 28 z'ukwa 12 2024 n'ejo rero hashize. Nous sommes ici à Limbongo avec le porte-parole politique. Ati turi hano Limbongo. Ahandi hitwa Limbongo, ati ndi hamwe n'umuvugizi mu bya politike. Yego. Et nous sommes venus vous voir puisque nous avons beaucoup de quartiers, de prisonniers de guerre. Ati twaje kubareba rimara y'uriya musirikare uyoboye hariya. Twaje kubareba kuko ahangaha dufite imfungwa z'intambara nyinshi. Yego. Nous en tant que commandant en place et nous expliquer cela. Ati rero ni wowe nka komanda ahangaha turi ugomba kudusobanurira. Yego. Merci mon collègue. Merci d'être venu. Ni colonel. Yego. Ni colonel udakina kabisa ndabona. Ici devant nous avons les capturés de guerre que nous avons capturés à l'effort de Limbongo. Ati hano imbere yacu dufite abafashwe ku rugamba rw'Limbongo. Ici présents, ce sont les FARDC. Ati ngaba baba imbere yacu arimo arerekana itsinda riri imbere yabo. Yego. Ati aba na ba FARDC. FARDC. Wiringoma arabajije ati se aba na ba FARDC. Baba FARDC barasubiza bati boye. Boye ni iringara niko bimeze. Yego. Bati niko bimeze. Ati muraba FARDC abandi bati yego niko bimeze. Urumva ko basuhuza kisi. Bakomera. Muri gatuza. Yego. Ariko ndabonamo n'abagabo bakuze mushaka. Ni bisanzwe muri FARDC ntihaburamo abasaza. Yego. Wazalendo. Amweretse aba Wazalendo. Ikigaragara FARDC barambaye. Yego. Wazalendo ntibambaye. Bambaye gisivili. Kandi urubyiruko ruto ni imyaka mike. Bo bambaye ubona bambaye imyenda ivangavanze, yambaye ipantaro ya gisirikare, yambaye gisivile, nuko bamwe bya Wazalendo. Yes, kandi noneho bakagira imyaka mike ugereranije n'aba FARDC. Yego. Nubwo basuhuza gisirikare bamwe bakabimenya abandi ntibabimenye harimo abahuzagurika. Arangira abasetse ati yo ati ntabwo mubizi hamujuye. Dukomeze. Yego. Ok, enfin, le groupe des SDLR. Ok, ati noneho hanyuma abangaba na ba FDLR. Yego. Mu ba FDLR naho rero cyo kimwe na FARDC ikintu bajya guhuriraho bambaye uniform. Oya ntabwo bambaye. Ahubwo urasanga mu ba FDLR harimo bamwe bakuze. Ariko harimo n'utwana duto cyane. Tumwe twavuye za Zambia. Harimo utwana duto pe duto.
tumwe barekirisi. Noneho bo nta myenda ya gisirikare bambaye, nabo bavanze nka wazarendo. Reka dukomeze. Yego. Ati wowe ufite imyaka ingahe? Arimo arabaza akana kari imbere y'abandi. Ufite imyaka 10? Ati mfite 13. Nakana mu Kinyarwanda. Ko akabajije no mu Gifaransa karahuzagurika ntikamenya ibyo akabajije. Byumvikana ko gashobora kuba karakuriye ahantu bavuga Ikinyarwanda. Yego. Kuko kakuriye ahantu. Uyu mwana w'imyaka 13 abatarajya kwiga. Abayiga ariko abataramenya Igifaransa. Oya, abarakimenye mushakamba. Rega imyigire yo mu Rwanda ntuyihuze na ya myigire yo mu mashyamba ndetse no muri biriya bihugu. Oya, biga bakuze. Uko bimeze. Buriya imyaka yo kwiga, ukurikije imyaka yo kwiga, umwana wiga 13 abatararangiza primaire, abari mu myaka ibanza ya segonderi. Aho ni mu Rwanda. Oya, si mu Rwanda, ni ku isi hose. Oya, aho rwose wibyitiranya. Reka tujyane n'abadukurikiye barajya baduha experience. Jewe icyo nkubwira ni amahame y'ibijyanye n'uburezi. Ariko hari aho tubahirizwa. Muri Kongo, mu Burundi barajya bakubwira bakwihera commentaire. Reka tujyane. Yego. Reka tujyane ngusobanurize. N'abari n'abadukurikira baze kutubwira. Ubundi uko imyaka yo kwiga igenda. Yego. Umwana hari abajya muri creche. Nuvuga creche rero cyangwa maternelle cyangwa ikiburamwaka. Yego. Uwo mu Rwanda arabyumva. Yego. Ariko umuntu uri hariya muri Kongo. Ariko buriya no muri Kongo si ukuvuga ko batabizi, barabizi ahubwo nuko batabishyira mu bikorwa. Abo nabo mu migi. Tujyane mushaka. Yego dukomeze. Bazi ko ibyo bintu bibaho ahubwo nuko batabishyira mu bikorwa. Yego dukomeze. Noneho ushobora kuvamo ujya muri maternelle. Yego. Maternelle rero akamaro kayo ni ukukumenyereza kubana n'abandi. Burya nicyo cya mbere cy'ibanze. Ngira ngo wenda turaza kugaruka kuri izi commentaire nyuma, reka twereke abantu video irangire. Reka dukomeze. Banze bashyira amatsiko. Yego. Wabona rero ko abajije aka kana kari imbere ati mfite 13. Ouais. Le gouvernement travaille avec les gens. Voilà tout pour la présentation. Merci beaucoup. Noneho rero uriya mukoronere wagaragazaga aba bantu bafashwe n'ibyafashwe. Aravuga ati ni abangaba rero abo twamurikaga, abo twerekanaga bafashwe ni abo ngabo. Yego. Kumve rero. Ati bavandimwe abenegihugu. Uwo ni Kanyuka? Ni Kanyuka. Yego. Nous avons présenté les capturés, parmi lesquels on trouve les génocidaires FDLR. Ati tuberetse abafashwe, muri bo turimo turabonamo aba génocidaires b'aba FDLR. Et mineurs. Ati tubonyemo n'abana bato batakwije imyaka kujya mu gisirikare. Nous interpellons la communauté internationale. Ati turahamagarira imiryango mpuzamahanga. Soutien de la MONUSCO et toutes les forces étrangères à cette coalition qui tue nos populations. Ati reka ahantu tumve neza. Tumve neza. Yego. De la MONUSCO et toutes les forces étrangères. Reka mpumve neza hari amagambo nansimbutse. Nous avons présenté les capturés, parmi lesquels on trouve les génocidaires FDLR, les mineurs. Ainsi, nous interpellons la communauté internationale du soutien de la MONUSCO et toutes les forces étrangères à cette coalition qui tue nos populations. Ati turahamagarira imiryango mpuzamahanga kureba no kwamagana iri huriro rya leta rinashyigikiwe na MONUSCO. Yego.
mu kwica abaturage bacu. Nous réitérons notre engagement indéfectible à protéger la population. Ati turongera gusubiramo tukanemeza tugahamya dushikamye icyo twiyemeje kurinda abaturage bacu. Oui, l'armée, nous sommes vraiment parés à toute éventualité. Nous allons parer à toute éventualité. Notre armée est prête. Ati turabivuga mu bishoboka byose nk'igisirikare woni Wiringoma noneho. Yego. Ati igisirikare cyacu gihora cyiteguye kiriteguye. Murakoze. Naho ngaho video irangirira. Yego. Ariko noneho tuyiganireho tugira icyo tuyivugaho mushakamba. Ngibyo nayivugaho ni bike. Yego. Byo kugaragaza ko ibyo twababwiye kenshi inshuro nyinshi ni ukuri iyi video irabigaragaje. Aho bagaragaje umwe bitirira M23 wabo bakabagaragaje amagana kuko abo bantu ni imfungwa zishobora kuba zigera muri 200 cyazirenga. Kuko hari n'aba batagaragajwe kubera ko bagikomeretse cyangwa kubwuko bafite ihungabana barimo bavurwa batariyakira. Abangaba bemera kugaragara bagaragazwa benshi n'aba bemeye kubigaragaza bahisemo kwemera ko bafashwe koko batsinzwe. Bameze neza. Ikindi usibye kugaragaza ukuri kw'ibyo cyangwa kuba bishimangira ukuri kw'ibyo twebwe twababwiye, ikindi bisobanuye ni uburyo ki bagaragazwa koko bitaweho, ubona ko bagaburiwe, bakarabye, bakarabijijwe, nawe ufite inzara nta wambitswe amapingu. Bigaragaza ko hari ababafashe nubwo babakuye ku rugamba nk'abanzi babo, ariko baberetse ubumuntu, bigaragaza ko amategeko mpuzamahanga y'ikiremwamuntu yubahirijwe. Ikindi ibikoresho biri hariya duhora tubivuga ngo indege zarashwe nubwo wenda zitaguye, ibi n'ibi byafashwe, moti zinize zafashwe, RPG n'ibindi byafashwe, nibyo birigaragaje, imodoka zafashwe. Bigaragaze rero ko uvuga ngo yigaruriye, waba wamboye biriya ukigarurira gute? Waba wamboye basirikare bangana kuriya ukigarurira gute? Rero ikiriho nuko urugamba ruyobowe n'intare, naho abandi bari gushwiragira. Yego. Nawe wakongeraho commentaire yawe? Commentaire nongeraho nuko iyo ugiye kureba burya umunyakinyoma uramubona. Ndaza kuguha urugero hano rufatika mushakamba. Rufatika kuko hari nk'ibyo mbonye ubu ngubu ugewe numva Kongo irarwaye. Sinzi uzayivura. Ndaguha urugero hano rufatika n'abandi bose bumva. Yego. Kuko ntabwo nakwihanganira kutabivuga. Kongo iragira itya igafata abashumbi ikaberekana ngira ibyo byose imbitindaho twarabivuze. Ntabwo irakora wenda ngo ibamurike abivuga yafashe, ibamurike nk'uku Lieutenant Colonel Wiringoma abikoze ku ruhande rwa M23 na AFC M23. Noneho ugasanga Kongo ibingibi bigaragaza ko ari ibinyoma. Yego. Reka nkwereke ibinyoma byabo. Ahubwo ibingibi biraza ko byiyitirira, birabikoresheje byiyitirire ngo nibyo yate M23. Reka nkwereke ibinyoma byabo. Hari umugabo ngiye kukubaza. Yego. Yari umugabo nanamukundaga cyane ntakiriho. Uzi umugabo witwa ni Leti General Musemakweli. Yego. Uramuzi? Sande Musemakweli ndamuzi. Sande Musemakweli. Muri RDF. Umugabo wakundaga umupira cyane. Hari abafashe ifoto ye. Ibyo bahora babikora ntayo badafata. Abakongomani. Ifoto ye nguyu rwose iragaragara n'umuntu narinzi pe. Ibyo bahora babikora bakavuga bakabeshya aho yapfiriye. Barandika ngo muri Rubero ngo baharasiye general w'umunyarwanda.
ubwo se namagira ngo ni ibisanzwe nose niba bavuga ngo barashe Makenga atarashwe bakavuga ngo barashwe Shewuri Ngoma atarashwe bazi neza ko ejo azigaragaza ngo barashe generali w'umunyarwanda. ubu nawe ushobora kubona babonye ifoto yawe bayishyira hariya bakayambika gisirikare bakayeditinga ngo twafashe generali. ariko nabonye bavuga ngo banakomerekeje ngo Scovia Mutesi. Ibi rero nibyo nakubwira Kongo irarwaye, dushatse twakwikomereza pe, dukomeza n'ubundi twumve noneho ubundi burwayi bwabo bukomeye buri mu badepite. Depite yafashwe ngo yambaye imyenda y'igisirikare cya Uganda. Depite wa Nord Kivu. Yego. Urabizi ko hari abagira abadepite provinciale n'abadepite bo ku rwego rw'intara bakagira n'abadepite bo ku rwego rw'igihugu. Yego. Uyu rero wafashwe ni depite ku rwego rw'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Bimeze bite? Burara agiye gucukura amabuye ngira ngo turi bukoresha ijwi kugira ngo twirinde kuvuga yacu kuko yacu ntango atanga igihamya nk'ijwi. Naho birakunda. Uradushyiriraho bikunde. Rirebe handi nari guhaye. Ndirebe? Yego. Rero nibyo nkubwira ni Kongo irarwaye umudepite. Ariko nawe tekereza ahantu perezida ubwe ndamubona mu rubingo batwitse arimo asese. Byonyine banza urebe ibyo perezida ubwe atangaza n'imyitwarire ye. Reka twumve. Yego. Nyatari Kongo y'abakoko. Kongo y'abakoko. Kongo bakoko ni abakurambere. Yego. Mu rurimi rwabo hariya bakoko. Bakoko ni nkuko tuvuga mu Kinyarwanda tukavuga ngo abakurambere. N'abasokuruza. Basokuruza abakurambere. Ngo birakomeye Kongo y'abakurambere, Kongo y'abasokuruza. Uyu munaona uyu mureba hangaha. provinciale wa Nord Kivu. Ni depite provinciale wa Kivu y'Amajyaruguru. Leo anavala teni y'abasoda ya Uganda. Ati uyu munsi yambaye impuzankano y'abasirikare ba Uganda. Kutoka watu ya Nord Kivu vitu wenye mko mnafanya ni hatari kabisa. Abantu bo muri Nord Kivu ibintu murimo gukora ati bisanzwe. Mwe peke ndio mpata kuzisha hii watu ya Nord. Ati abantu bo muri Nord Kivu ni mwebwe mushaka kugurisha igihugu. Aba badepite bene wenye mko mnatumainia hapa. Ati aba badepite banyu bangaba mwizeye. Aba cyangwa madamu aba. Ati abangaba bavangavanze. Na ndio maana wacha ni mnapiga vita mtaji. Wacha ni ebana parlema. Ati niyo mpamvu itegeko rya Ciano rarize. Ibyaye n'ijyawa mu mukongomane nyawe umukongomane w'ababyeyi. Niyo mpamvu mwebwe itegeko rya Ciano muri Rwanda. Katala wacha ni umuyo parlema isambu. Uangalie depute provinciale mzima na vala teni y'abasoda ya Uganda tena biko. Ati urebe depute wo ku rwego rw'intara. Muzima akambara uniform cyangwa se impuzankano y'abasirikare cya Uganda. Ndio bamwizi yaba. Atabasibo bajura. Ataba nibo bakora amarorerwa bakiba abantu bakica abantu. Mushakamba rero ngira ngo naho karangiriye ariko urabona nawe yaravuye kwifatira tuzahabu kwicukurira tuzahabu. Ahantu yaseseraga ni mu urubingo batwitse rwahiye. Ngero nta commentaire kuko twabivuze kenshi Kongo yararangiye. Hari umuhanzi wigeze abiririmba ngo ni guverinoma defu. Ubwo rero ubutumwa yatanze burihayije ati ni guverinoma y'abasazi kandi kuko ibyo bakora si iby'abantu bazima. Ahubwo reka twirebere nduhungire ko yabanyomoje buriya iryavuzwe n'umukuru naryo ni ngombwa ko turiho umwanya. Nabyo biba bikenewe. Mushakamba yavuze iki? Nduhungire yagize ati avuga ati ibinyoma bya FARDC na Kongo birakabije. Ati mwe muragaragaza umuntu umwita umusirikare w'u Rwanda
umusirikare w'u Rwanda utazi kuvuga izi nimero ye imuranga, utazi kuvuga inite abamo, utazi kuvuga komanda we, uwo ni umusirikare ki? Ati murebe, ataragiye ari kuvuga ngo ava muri lokaliti iyi n'iyi, ati nta nubwo azi agace akomokamo, yavuze ngo ava niba lokalite yavuze Ngororero, ati ngo muri bya bice byo muri Kivu y'Amajyepfo, ikaziba murenge niba ari Rurenge, ati aho ntihabaho mu Rwanda, ati ibi ngibi murabona ari byo, ati si ubwa mbere babikoze, bafashe umushumba nawe bamugaragaza inshuro ebyiri, ibyo twavuze byose nta na kimwe kivuyeho, ati rwose Kongo byararangiye, yabakwinye nyine arabaseka abaho urw'amenyo, avuga ati mugabanye ibinyoma, mwemere muyoboke inzira y'ibiganiro, mwemere mwigishwe, mwemere muhabwe amasomo mazima, namwe mube bazima, mureke gukomeza kwihagararaho. ngira ngo ni ubutumwa yatanze, nubwo abo abwira bavunira ibiti mu matwi, ariko abumva bumvishe, kandi abashaka guhinduka bazahinduka. nibyo ibyo yavuze nibyo, ni ukuri, ni ukuri, kandi nibyo duhora tuvuga umushakamba. uzi umuntu arafata umuntu wari wiragiriye inka, ahubwo uriya yasaturaga n'imbaho, numvaga imashini ihindira hirya yabo hariya, urabona ko bamugaragarije ahantu harimo ishyamba. yego, ngira ngo twagana ku musozo, ariko nkongeraho iki ngiki kuri ya videwo. yego, iyi videwo buriya ihindura byinshi, yiteranya inzego za FARDC, kuko hari ababa barabwiye Kisekedi ko bari gutsinda. yego, hagaragara amavidewo n'ibikoresho, bakabura ibyo basobanura. ngira ngo banabwiye ko bakibona videwo bagurukije indege i Goma, niba ari ugukanga, niba ari ukujya gufotora, niba ari ukuzihungisha, simbizi. bazigurukije nonaha mu minota mike barimo bakanda, basanga bavuze ati ubwo bafashe ibikoresho baraje banazifate nazo. twashimira abadukurikiye, noneho tukagana ku musozo. yego, reka dushimira abari badukurikiye, ariko nanone tubibutse bajye bakanda subscribe, ikandwa rimwe, ku batarayikanda rero ubwo bayikanda, bakande kuri like, bakande kuri share, bafasha guha bagenzi babo inkuru zacu, kuzibasangiza. anakande ahanditse comments, aho handikirwa ubutumwa bashobora kutwandikira twebwe, ubutumwa bwubaka, kugira ngo turusheho kubakorera ibyo dukora bizima, birusheho kuba byiza cyane. yego, turabashimiye rero, kandi bakomeze kuryoherwa n'impera z'umwaka. Uwiteka bafashe kwinjira neza mu mwaka utaha, turabakunda. ijoro rihire kuri bose abadukurikira, abakunzi bacu. yari Sentama, Mushakamba, mikoro ni yawe. murakoze cyane bwana Sentama, bari badukurikiye bose turabashimiye, bagubwe neza, ijoro ryiza, ibihe byiza, Nyagasani akomeze abane nabo, Imana ikomeze bahire, turabakunda cyane.